la sunga i tatai sa nenga la sunga. Finisia mata la vea la sunga i torina. Se i tata ia su tatu whaoro ma au le tua. Ia tō nu mai langi le wha mai moe le so. Wa sunga i tatai sa nenga. Maululunga menulis kau amal kau kalam jadi baca lepas ini saya malu memahami kata samina kata awal itu kita semua awal kata itu yang kata ini umur seperti itu manusia yang kata itu manusia kali sia sifat kata nama dan ia tetapi foi memang sama foto-foto yang pulang salus Mesio Allah al-Faham dia oleh kanisia setengah Mei surau sungai setengah Depo dipakai foi dia dengan dengar kanisia ulang apa itu dia dia Mesio foi dia yang itu manfaat lainnya dia usia mata tapi foi memang sama foto malu pakai ya pakai ada rumah mungkin dia letua kalau itu pakai jangan dia letua kau nawa data kau ini letua awalnya yati masuk jadi awalnya yati masuk ayat tu natu lebih tinggal Yosua orang melupa malam kalau yang nanti lihat wajah foto lampa namu patu tua emission mandi efape foi Lau kanisi, cewek macam ayam memoli kawina, lelopan lalai mayu lau piu macam sangat. Mesia yo kondaman dua, ilawan ayai kamu loyo leso. Kiu maya leku ayalai lunga ayam, kecai oil macam cakap ingat. Saya pak ini yang pak tuan macam sama, isulnya ini lopa, melihat ini orang itu bercuma. Nama tuan dia nama tuan adalah orang suatu Yesus macam ini, macam Allah. Amin. Satu kisi kami.
tu pamawitan le tua tu taskuya jalana mayangansa le tua yom ya uma le fayel lami le lami ya uma ya le tua yo fabaya sumatu tu ne samo tu mana tu pakeusia le tua tu wai matu pamo morena el mesia yo pamo moyo ne yas kai le tua satu mati sama tu le lo te tu mania te tu te le ai ma eu le lo ko ma la na le yo la te mai ai ta ko ina o ma tu ka no la o fio mai sia yo la ka le sia ma fa na ta ko mai tu no ma leo ma tu mo ma pe tu no wa ma le Pape foi fatui no le mata mo fi no gano. Wai la ma sama to to at mai ma ho si pa nat. Ai a fai o no ma la io le tua. Lo pas no ma la ka ti no ri. E le mo fi la ma to pa io si. Pa kai le tua. Melau matu mori mau, tundu manuia ya rumah ya orang bui, lesa fakuina ni ngavela yang lain tuku, epape foi ini antupung, masih foi lau kalisi fename, lihat tuai fakai. Loto di ilau fio, lo le tu la foi no so tua mamatu rola na du. Pa kai tua. Mio matu no. Mio kalesi. Mio so matu no sa mo. Au matu ko yai ni ba tamu tu sana. Au tu la lata atu. Matu te fa manatu le fio mai Yesu Kristo te te kou Kristo. Au matu fa sana. Wa esa nia le tua. Ia fa la ina ai le la langi na sala na matu. Matu tukara le tua pa kai. Ileola tulu mai le malosi pa koi. O ao ona sana lue le tika tu. Nenga lue le tele le famosi. Pa kai le tua. Wa mai le malosi, male soi tu mani. Tino nai ko fa tolu ni nei fa mo mo na nei. Mo to nei o mai na ga na. So se tao so se fiut. Tino nai la ga ni si mo ma no nei. Le tuai si ni ma fu pa tai. Pa tama we sa ni Yesu Kristo. Il lavoro fino mai lo so il tuo qui. To io le dai ma trovo tornata la sa. Tu ma via ya oi le fa tu le fa dai. Ne io le fa va. Le tua fa ma mai le tua ma trovo. Ma trovo no o si.
Te kalesia ko wale i uruma. I mātou o te ngata le whanaona. Tiu te mātou te whaia nei whiriwhiri ai i mātou. Ua nā whātumu kumu lima. Mātou te kāro le kua whamangalo mai la mātou tāpu inga. Whamangalo mai le kua lau kalesia i whenga nei. O le ato toa no lātou whamaoni la o whiu. Amangalo mai le tua si mātou nuu. E mese si mātou tu nuu o Samoa. Ua nā o tu nani o whamai i atu o ele atua. Ao mātou wala, winga mā rionga. Tau mau lea malau whiu. No tōta i e Yesu Kiriso. Whamalingina. Ia ola i mātou o te ngata isa. Lea tua whamungia. Mungia wha moe moe ngā. O le ni yasu. E meisi ai o le pūru no wai. Te mātou mōru mau. Mātou no pia o le mau te nei. Ne ia whaimata lama le ni ie. Mātou o hui nā atu e whāwai. O ala ngā nuenga i tōru o ni nuku umane kārisi. E kūrenga e natanga i nuenga i mātu nei. E maisi ai o lau kārisi au au. Masi o mātou o tune. Mātou tu kāro le atua. E whamanuia. Tai tai tu kuma le lai tuku. Pape foi di fare aina salama. Awane muta le soi kuma bui. Ya ola pea do lado malosi. Soi kua. Nga bue mo ele tua marula mafinga. Manuia le tua ne ya fia manvala dia. Maise tai le nei kalisia wa. Tai foi o kalesia esses só se pata flaitana. Família fata lá aí. Awala ngā ruenga o le tau ni. Te aunga mani whama moe o ni aso ni kalesia i tēna. Ia le tua na o kona whenanga i a nepo, le kontua. Ia no mano le kalesia. Ia o kauna ngā ruenga. Awal sosan, ia mai si akono, pretua matausi, sa'a matamai ka ia lava i whanawiti, ia e whamanuia le atua. O latu mā losi so i tua ma le ola, e mese ai ko i tama whana o lupe whanelea le kalesi, tā wai mo mau mai, ono tu langa o pāwhita auri, te o nei ai nei mai taru whaamai. Le tu ai, ia e whaamai. Ia e leo mo kui no rātu mora i nātu. Ngā luenga i te whianga iai. Maolo rātu māhu rosi whātine nāi. Au wālo rātu kautua mai si o mātu rotu. Saunia i mātou le ie. Awala i atu mātou i aso pia Kristimasi mai tausa o kōra. Le tua i e whanamahu mai. E manuia ai le oma o le mitu sa. O le mātou te karo rea ma le mātou o lenga. E le lawa i o suafa Jesu o mātou o lii. Ma le mātou aola. Amen.